abadukurikiye uyu wa mwanya tuganira uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'umuturage. Nk'uko bisanzwe tuba dufite umutumirwa, ariko turabanza tukanarebera hamwe uko igihugu cyacu leta y'u Rwanda ifata itangazamakuru. Rero nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Kwizera Taxi nk'ibisanzwe. Ndabakiriye reka turebere hamwe icyo leta y'u Rwanda ivuga ku itangazamakuru. Leta y'u Rwanda ifata itangazamakuru nk'ijwi ry'iterambere ndetse n'ubwiyunge, kandi rifasha abaturage kumenya amakuru ajyanye n'imibereho myiza, gahunda za leta ndetse n'ibyerekeye iterambere ry'igihugu, n'uburyo bwo gufasha abaturage kugira ijambo no kugira uruhare mu bibakorerwa. Leta y'u Rwanda kandi ishyigikira ubwisanzure bwo gutangaza amakuru, ariko ikanagena uburyo arinda gukwirakwiza ibinyoma. Kandi leta y'u Rwanda yashyizeho inzego nka Rwanda Media Commission ndetse na RURA zikurikirana uko abanyamakuru bubahiriza amahame y'umwuga ndetse n'ukuri. Rero uko musanzwe mubimenyereye, buri munsi tuba dufite umutumirwa. Uyu munsi dufite umutumirwa tugiye kumwakira, yitwa Twagirumukiza Fabrice. Turakwakira mu kiganiro. Uyu munsi niwe tugiye kuganira ku ruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Ese nk'umujene, nk'urubyiruko, ubundi ubona itangazamakuru rifite uwuhe mumaro mu iterambere ry'abaturage mu buzima busanzwe? Murakoze. Itangazamakuru rifite umumaro munini cyane kuko abaturage bafasha mu bijyanye no kubona ifumbire ku gihe, kubona nimba inka zifite ikibazo ukamenyesha abaveterineri bakabimenya ku gihe. Itangazamakuru riradufasha cyane, kandi ikindi idufasha kumenya n'amakuru agezweho. Fabrice arakoze, nubwo dutangiye tumubaza muri rusange, ariko ubundi Fabrice ni umuganga. Reka tujye kuri filimi abaho buri munsi, afiteho amakuru atandukanye n'ay'abandi bafite. Fabrice, kuri tele yo kwa muganga, ese itangazamakuru bigira uruhe ruhare kugira ngo abaturage bagire ubuzima bwiza, bamenye amakuru adasanzwe agezweho mu buvuzi? Itangazamakuru bigira uruhe ruhare? Murakoze. Itangazamakuru riradufasha cyane hagati y'abaganga n'abarwayi, hagati y'imikoranire yacu. Ikindi ridufasha nimba ari icyorezo kije, kubitangariza abaturage bakamenyera igihe. Ikindi iyo abarwayi bakamenya serivisi bemerewe, serivisi baba bafite amakuru. Itangazamakuru rikadufasha muri sensibilisation hagati y'abaturage n'abaganga. Fabrice arakoze cyane. Tutari twajya mu kiruhuko, reka tumubaze ikindi kibazo kimwe. Ese nk'umujene, nk'urubyiruko, umuntu w'injijuke mu Kinyarwanda, ubona itangazamakuru ryaragize uruhe ruhare kugera aho ugeze ubu ngubu? Itangazamakuru ryagize umumaro munini cyane ukomeye. Ni igihugu aho kigeze, itangazamakuru ifitemo uruhare runini cyane. Itangazamakuru ryagiye rifasha abaturage, dufashe urugero nk'igihugu cyacu, amateka cyanyuzemo. Itangazamakuru ryafashije guhuza abaturage bari barajyanye, umwe yanicaye mugenzi we, wabasha kubahuza. Itangazamakuru ryadufashije. Ikindi ryadufashije kunganisha mu Rwanda. Ifite umumaro munini cyane ukomeye, ntabwo mukivuga itangazamakuru. Murakoze cyane. Reka abadukurikiye tubasabe tugiye mu karuhuko, turagaruka mu kanya twanzura tuvuga uko abaturage batubwiye mu ma-interview atandukanye twafashe. Murakoze nawe mu kanya. Jene, umwana mutoya cyangwa umuntu uri mu myaka ikiri yindi abanyarwanda bita y'urubyiruko, ese iyo urebye
ubuzima dutuyemo ukabuhuza n'itangazamakuru, ubona itangazamakuru ribafasha gute abajene mu iterambere barimo ndetse n'ibyo baba bifuza kugeraho? urakoze. Itangazamakuru ridufitiye umumaro munini cyane kuko ridufasha kumenya amakuru atandukanye muri domene zitandukanye, haba mu gushaka akazi bitewe n'ama website atandukanye, turareba tukamenya aho dushaka kudepoza tukadepoza, amakuru dushaka tukayabona, ya entertainment, mu myidagaduro